Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu khatamau wa la qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Nakia Raida. Nama ayah siapa? Ahmad Fauzi. Nama mama siapa? Aulia Rahmi. Kak Nakia umurnya berapa tahun? Umur 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Kak Nakia kampungnya di mana? Rumah Kak Nakia. Kelas 1 B. Kak Nakia kelas berapa? A3. Siapa ibu Kak Nakia? Rahmati sama Mamarni. Iya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.